Draga Aleksandra, Ivana, Valentina i Mateja, Sekra nije tu, nadam se da će biti dobro. Dođe trenutak u životu kad nekih 35 godina treba da sabereš u par minuta ili nekoliko rečenica koje bi trebalo da ostanu upamćene i onda u ovakvom skupu pred ovoliko ljudi, nakon ovakvih lijepih, iskrenih, toplih riječi, nakon filma u kojem smo sve vidjeli, meni ostaje samo da kažem nekoliko riječi o Aleksandru Boričiću. Prva, čini mi se da ovo nije neki odlazak, nego svaki odlazak ovakvog čovjeka i na ovaj način kad ode u stvari kad se biografija pretvara u mitologiju, a mitologija u legendu. A mi ovdje u Beogradu, u Srbiji, ponekad znamo i reći na ulici nekom ili s poštovanjem legendom. Čini mi se da ta riječ, koliko god možda zvuči da je jaka, odgovara onome što je Aleksandar Boričić napravio za svog života u Crvenoj Zvezdi, u Evropskoj odbojci, kako je gradio i izgradio svoju porodicu i šta je donio svima nama koji smo s njim dijelili radost, tugu, bol i sve one momente koji mogu da se podedu pod ljepota života. On je živio i sve što je uradio, zaista danas kad se okrenemo možemo da kažemo da je malo takvih ljudi. Što bi rekao njegov Njegoš, blagonom ko do vijeka živi, imao se rašta i roditi. Aleksandar Boričić se stvarno imao rašta i roditi. Kad bi sad krenuli da nabrajamo, Peđa je to pokušao u filmu da nabrojite funkcije, pokušao je da kaže, ali ne možemo se sjetiti, a funkcije nisu ljudi. Ono što je najvažnije, ovaj današnji naš skup, došli smo ovdje u njegovu Crvenu Zvijezdu i sudbina ili ko zna šta li je, 4. marta 1945. godine se rodila Crvena Zvijezda, velika Crvena Zvijezda. 4. marta 2026. godine jedna velika zvijezdena zvijezda je promijenila mjesto, ali nije promijenila sjaj. Aleksandar Boričić je otišao i eto, svakog 4. marta mi ovdje pravimo rođendane, proglašavamo najbolje mlade sportiste zvijezde, to je bilo prije par dana, kad nas je sva ta vijest zatekla, ali tu smo vidjeli da je život roller coaster. Život ide dalje, Aleksandar Boričić naravno da nije otišao. Njegova biografija, njegovo ime i prezime ostaće upisano duboko, duboko u srcima svih onih ljudi koji vole iskren, dobar, posvećen, izvanredan odnos prema životu i prijateljstvu. I sad bih samo na kraju rekao da o ljubavi prema zvijezdi, to možda mnogi i ne znaju, ali on živi tu vrlo blizu, živio je vrlo blizu ovdje. I znao je, pošto je mnogo putovao, da čuje huk sa ove Marakane, legendarne neosvojive tvrđave. I mislim da danas, odavde kad krenemo, da bi dobro bilo, dragi prijatelji, da sad, kad je ovo završi što pričam, da mi ispratimo Aleksandra Boričića i da ustanemo jednim velikim aplauzom. Bilo bi mu drago da ode odavde ispraćen sa Marakane, koju je volio kao metaforu za Crvenu Zvijezdu. Boro, počivaj u miru, mnogo si toga uradio i zaslužio se da te ispratimo jednim velikim aplauzom.